Andu Akuru kaunti ya Naikuru ni matetete mubango wa thirikari wa Inua Jamii makiuga matikoretwo makigunika naguo na aria magunikite naguo magakorwo makiamukira kigina giki gicereirwo makiria. Muikariri giti wa kanjo ya Andu Akuru gicigo-ini kia Rift Valley Gilbert Kabage augite kwa ihinda ria mieri 5 matikoretwo makiamukira mbeca ici kuria meneririe thirikari ni kwambiriria mubango uyu na kwaga kurumirira kundu na twarithio na mbere. Shida ambazo nchi hii sasa zimeikumba nchi hii sasa, zingine zinatokana hata na laana za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hawa watu wanaoteseka na kufa baada ya kazi ngumu walioifanya kuikomboa nchi hii. Kabage ugite ni undu wa kumakania kuona bururi ukirie gukungwira mambura ma njamba cia bururi, njamba iria nginyagia umuthi ikoretwo itiganire na guthinikana ukiini munene. Hawa mashujaa waliopigania uhuru wa nchi hii, ukilinganisha hizo pesa zao na pesa ambazo zinaibiwa kutoka serikalini, utaona kwamba ni utani mkubwa sana. Akuru aingi nao makiuga na thengia wa kwirirwo gukorwo makigunika na kandi ya marĩhi ma thibitarĩ NHIF gutire na umwe wao wanagunika na mutaratara uyu na magaikihoya kuri thirikari. Hospitali hakuna dawa. Sasa unaambiwa kwenda nunua, huna pesa. China mimi ni kama maiti tu. Mutaratara uyu wa Inua Jamii wambiririe mwaka-ini wa 2017 muoroto ari guteithiriria Andu Akuru na aria mari mawathe na ciringi 2,000 o mweri niguo mahote kwirugamira muturire-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.